Matagumpay ang Pesinayan Inganaka 2025 Year-End MSME Summit at kunanda rin migit dinala na partisipante. Iba't kingani da rin MSME so Micro, Small and Medium Enterprises. Reng bisita at reng personnel ng Department of Trade and Industry inyang December 2 king syudad ng San Fernando. Ing aktibidad, peni muna ng DTI Provincial Director Elenita Ordonio kayabe ing virtual message ng Regional Director Edna Dizon. Tinagunla naman regtubod, iba't kareng niyayaliwang munisipalidad, king saup, ning karelang business councilors, iba't king negosyo centers. Memyeng inspirasyon kareng kasanmetong din na William Reyes ning Bake by Will at Reclinaw Campo ning RPO Fine Line Corporation. Kapamilatan ning karelang mensahe, parekil kareng kapag subukan, pasibayong pamanalakad at panyulong ning negosyo. Higit pa king meto nga year-end event, may ginyang selebrasyon ng summit para kareng ikwang tagumpe at patune ning sika na ning komunidad ning MSME sa agdanagdan ng mababiyasa, mumunlad at mipapanyawop. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.